Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Alhamdulillah pada kesempatan pagi siang hari ini kami bahagia Masjid Koroseng Pondok Pesantren An-Nur Celbutan Dasuk bisa menghadiri undangan keluarga besar Bapak Santawi dan Ibu Kismawati Badur Batu Putih. Dalam satu rangkaian acara yang sangat mulia memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada kesempatan kali ini akan dihadiri penceramah kondang Sunnah Kiai Mondir Nadir Juntullah di Kodi Gapura. Yang mana juga pada kesempatan kali ini Jukor sekerja bareng bersama YA Audio, juga bersama Rama Iyana Shooting ternama Kabupaten Sumeneb. Hadirin yang berbahagia, kami bahagia Masjid Jukor. Pada kesempatan kali ini akan menyuguhkan ke ruang antum semuanya tembang-tembang religi kampusan selawatan siap untuk menghibur hati Anda semuanya. Semoga menjadi media bagi kita semuanya untuk selalu istiqomah berselawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan selamat dan selamat bukti persembahan kami menghadap Masjid Koroseng. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan bilang kau cinta, jangan bilang kau sayang. Jangan bilang kau cinta, jangan bilang kau sayang. Bilang tadi ketika cinta bukan ucapan, apalagi gombalan. Audio juga Ramayana. Tiada cinta suci selain cinta ilahi. Tiada cinta suci selain cinta Nabi. Cinta adalah doa
kepada Sang Kuasa. Kasihku Masya Allah, oh kasihku Masya Allah. Begitu hebatnya kasih serta cintamu, ya Nabi. Akhir hayat pun engkau ingat dan panggil kami. Ummati, engkaulah sempurna, syafaatmu didamba. Gelaplah dunia tanpamu. Kasihku Masya Allah, oh kasihku Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa barik. Jangan bilang kau cinta, jangan bilang kau sayang. Jangan bilang kau cinta, jangan bilang kau sayang. Bila tak dibuktikan, cinta bukan ucapan. Apalagi gombalan, apalagi gombalan. Tiada cinta suci selain cinta ilahi. Tiada cinta suci selain cinta Nabi. Cinta adalah doa kepada Sang Kuasa. Kasihku Masya Allah, oh kasihku Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa barik. Begitu hebatnya kasih serta cintamu, ya Nabi. Akhir hayat pun engkau ingat dan panggil kami. Ummati, engkaulah sempurna, syafaatmu didamba. Gelaplah dunia tanpamu. Kasihku Masya Allah, oh kasihku Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa barik.
hebatnya kasih serta cintamu ya Nabi. Akhir hayat pun engkau ingat dan panggil kami. Ummati engkaulah sempurna, syafaatmu didamba. Gelaplah dunia tanpamu. Hei sona Masya Allah, hei sona Masya Allah, hei sona Masya Allah. Bunga rasa ate mun bisa ngaole reng bidik sesae sema celep de ate rating manis durobana bagus tengka seotama bersama Nia audio juga Ramayana. Allahumma sholli ala Muhammad. Saate mun bisa ngolek reng bini sesae sema celep de ate ratin manis duro benang bagus tengka seotama ceman makan kau tugas tete mun nyari bini ceman tengroba nyari selebur ibadah prabejanda tak masalah sepenting Allah gak bisa mapunga bentaklah kau masosa. Oleh nyari seratin benita oleh nyari seglowing cuma ngestete nyari pendamping nyari seomes meter alatin satunya manusia teroo di sempurna ratin manis duro benang bagus tengka seotama cuman makan kau tugas tete mun nyari bini cuman teroba nyari selebur ibadah prabejanda tak masalah sepenting Allah gak bisa mampunga bentaklah kau masosa.
de ate ranting manis duro benang bagus tengah se otama cuman makan kotu ngestete nyari bini cuman turoba nyari selebur ibadah prabecanda tak masalah sepenting Allah gak bisa mampu betaklah kau masosa. Oleh nyari seratin menita oleh nyari seglowing coba ngestete nyari pendamping nyari seobas peter alatin satunya manusia teroo di sampurna ratin manis dura benar bagus tengkal seotama cepat makan kotu ngestete mau nyari bini cepat ngeroba nyari selebur ibadah prabecanda tak masalah sepenting Allah tak bisa mampu betaklah kau masosa. Rasa sosok peti senang bila ingat dekat istana pengkeruan oli dunia elang kantong pangan rasa punya ande patang dati tera anak korpa ong kuat tu cinta salawat salam de nabina senga ongku senga jatina an-nabi sallu alaihi salawatullahi wa ya nailul barakat kullu man salla di hati manusia sila kona kunorati nafsona pute senyata sederi nabina yang oleh bunga da umat
sengat Ta'fina An-Nabi Sallu alaihi Salawatullah alaihi Wa ya Nabil Barakat Kullu man Salla alaihi. Yang boleh tangis di hati enam manusia Silakan aku noroti naksona Bukti senyata sedari nabina Yang boleh bunga da umatan yang boleh tangis di hati manusia Silakan aku noroti naksona Bukti senyata sedari nabina Yang boleh bunga keumatan Salawat salam da nabina Senga aku senga jadina An-Nabi Sallu alaihi Salawatullah alaihi Wa ya Nabil Barakat Kullu man Salla alaihi. Yang boleh tangis di hati enam manusia Silakan aku noroti naksona Bukti senyata sedari nabina Yang boleh bunga da umatan yang boleh tangis di hati manusia Silakan aku noroti naksona Bukti senyata sedari nabina Yang boleh bunga keumatan Salawat salam da nabina Senga aku senga jadina Salawat salam da nabina Senga aku senga jadina
sia-sia menyatunya tak pelak patah asa dekat kun cuma sibuk nyari harta sampai atina ke akhirat raja dosa ambekun cuma umat seraja dosa cuma ngarep dek syafaatan bila dipaki nang akhirat tak aku na odina lamun atingkan kawan ibenna Sallu ala Nabi Muhammad. percuma ngarep senang punya berakhirat lamun tak asanawan terlebur maksiat percuma ngarep senang punya berakhirat lamun tak asanawan terlebur maksiat percuma sia-sia menyatunya tak pelak patah asa dekat untuk masih sibuk nyari harta sampai atina ke akhirat Raja dosa abadku cuma umat seraja dosa saya cuma ngarep kesyafaatan lebih maki nang akhirat tak aku na olina lamun atina percuma ngarep senang dunia berakhirat namun tak asanawan terlebur maksiat percuma sia-sia menyatunya tak pelak patah asa dekat untuk masih sibuk nyari harta sampai atina de akhirat Raja dosa abadku cuma umat seraja dosa saya cuma ngarep dak syafaatan bila pagi nang akhirat tak aku na olina lamun atina kawan ibenna percuma
lebu nyari harta sampai atina ke akhirat. Raja tu sang abang kunjo mauman seraja tu sang sento mangalap dan syafaat bila di pagi dan akhirat. Tak guna olina Lamun atina kewajiban percuma ngarep seneng dunia berakhirat. Lamun tak sholawat terlebur maksiat percuma percuma oh percuma. Sakerong setare mare pangistona cekak iate Arjuna nampai loka da umat seraja dosa seraja loka ate tak ajar pangistona da umat arafat umat sateja as-salawat da nabina pen are tore jatina Arjuna nampai loka ya umat seraja dosa enggak ada dosa seraja loka ate tak ajar pangistona aja umat arafan umat sateja as-salawat da nabina pen are tore jatina Arjuna nampai loka da umat seraja dosa. Berasa esto sedatang dari ate anta syamsun wa anta badrun ajuran kanjeng Nabi. Ada bayangan dari terak tercesat Nabi. saatnya makhluk jakaranda ajuan teman lainnya nangis nolong salam dan Nabi moga gengeng syafaat Nabi as-salawat dan Nabina pen are tore jatina
rasa kerang ben rasa estasi beda dalam hati. Jak sampai elang pabenya solawat saben are. Saatnya makhluk tak kerang kajuan berteman lainnya nangis kolak salam dan Nabi moga kenging samaat Nabi as-salawat dan Nabina pada hari terjadinya ajudan nampai lokal da umat si raja Tusa. Intajid ya Taha binuril hidayah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Jita bidinillah Jikullal baraya Ya Habib Allah, Ya Habib Allah, Ya Bashir al-Khair, Ya Rasulullah, Ya Dalil al-Nur, Ya Habib Allah. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله انت جئت يا طه بنور الهداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله بكل
بشير الخير يا رسول الله، يا دليل النور يا حبيب الله، يا الولادة كالبداية يا الهداية كالبداية، يا الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية، يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهداية، يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهداية، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله. Harapan yang nyata, hidup bahagia, cinta yang utama di hati selamanya. Ya Rasul, rindu untuk bersama padamu ya Rabbi, terbangun semoga. Ya Bashir al-Khair ya Rasulullah, ya Dalil al-Nur ya Habib Allah, ya الولادة كالبداية للهداية كالبداية، يا الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية، يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهداية، يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهداية، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله. انت جئت يا طه بنور الهداية، يا رسول الله يا رسول الله، انت بدين الله بكل البرايا، يا حبيب الله يا حبيب الله، يا بشير الخير يا رسول الله، يا دليل النور يا حبيب الله، يا الولادة كالبداية للهداية كالبداية، يا الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية، يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهداية، يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهداية، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله.
يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إماما قبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
الخالق عيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ajunan Nabi Muhammad saya paling belas da umat. Ajunan Nabi Muhammad saya paling belas da umat.